ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Mu Burundi Kiliziya Gatolika ivuga ko kuba yaratangaje uko indorerezi zayo zabonye amatora bitavuze ko hari ikirego yigeze itwara mu nkiko, igashinja komisiyo y'amatora kuyibeshyera ko yabikoze. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wiri Kaneza. Nkuko bakunze kubikora abasenyeri Katolika bashikirije icyumviro cyabo biciye mu itangazo ryasomwe mu mpera z'indwi twaraye turangije kuri Radio Maria Burundi. Muri iryo tangazo bahamagarira abarundi bose gukunda ukuri n'ubutungane hamwe no kuremesha amahoro n'umwe mu gihugu cyabo. Bongera ko bakiriye ibyavuye mu matora nkuko byashyikirijwe na sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro ry'u Burundi ku itariki ya 4 ku kwezi. Ariko harakababakiye mu byo sentare itungururizwa hashikirije ibirego yemeje ko inama y'episkopi yayihaye mu ibanga. Musenyeri Joachim Ntahondereye umukuru w'inama y'abasenyeri Katolika mu Burundi. Inama y'episkopi ntiyigeze yitwara muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Icyo yakoze kwabaye kugira icyo ishikirije icese ku vyerekeye igikorwa cy'uburorerezi yari yaronkeye uruhusha. Imaze kubishikiriza umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro wenyine ubwiwe yarasaze ashimitse kandi avuga ko byihuta ivyemezo vy'amahinyu inama y'abepiskopi yanebaguye mu vyerekeye amatora. Inama y'abepiskopi yaciye imushikiriza n'umutima mwiza bimwe bimwe ibimushikiriza mu rwete rwo mwibanga kubera ko mu bisanzwe raporo iramvuye y'abarorerezi b'amatora igenewe urwego rujejwe gutunganya amatora seni. Turababajwe nuko inama y'abepiskopi yafashwe mu buryo butumvikana nk'uko yoba yaritwaye. Ibyo nabyo bigatera agapfungu mu mitima y'abantu. Turanse ko twitiranywa n'umugambwe cyangwa umuntu uwo ari we wese yahiganywe mu matora. Ntamvo n'imwe yari ihari yuko twitwara kuko muri ayo matora igikorwa cy'umurorerezi cyari ukwandika no kugumya gusa amahinyu n'ibyabaye yiboneye n'amaso yiwe. Ayo mahinyu abasenyeri Katolika bayashikirije kwa 2026 ukwezi guheze. Ico gihe bageze aho bibaza niba utunenge twabonywe n'indorerezi zabo 2716 tutotuma hasubirwamo ibiharuro imbere yuko ivyavuye mu matora ntabanduka vyemezwa. Naho bakeje umukandida wa CNDD-FDD yatangajwe na sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro nk'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu, bemeza ko n'ubu iryo bavuze bakiryumyeko. Musenyeri Ntahondereye yabisiguye yishura ku bibazo vy'umumenyeshamakuru wa Radio Maria Burundi. Ivyo dushikirije ntibibeshuza ivyo twari twashikirije tuvuga ivyo twabonye mu matora, kuko naho bifitaniye isano ntirigereranywa. Twebwe rero urwego rwifisemwo uburenganzira wifisemwo ijambo rumaze kuvuga ruti ibyavuye mu matora nibi uwatsinze ni naka, twakira ibyo. Turashobora kubandanya twibaza nk'uko twavyibagije na mbere niba utunenge twabonye tutari gushobora gutuma barimbura ukundi ibiharuro. Mugabo ntidushobora kuvuga ngo uwatsinze ni naka, uwatsinzwe ni naka. Ubwo burenganzira ntabwo dufise. Dusigara gusa twebwe twizeye kandi dukora ku buryo mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, dutera intambwe isumbirije mu ngendo ya demokarasi. Iyo ntambwe kugeza ubu uwo buca yicara mu ntebe umurundi wese yokwifuje kwegamwa mwarayishima. General Major Evariste Ndayishimiye kuri uyu Imana yarahitwa cunwe muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Yemeza ko ari we sabiye imihezagiro imbere yo gutorerwa igiti gisumba ibindi. Ku by'ukuri ni Imana yo gukengurukira. Nka twebwe abarundi nitwe ba mbere dufite imvo z'ukuri zituma dukengurukira Imana. Uravyo twavuye turabona neza ko kugira tuveyo saha umuntu ni Imana yo nyene yiyiziye irarungika mutima mweranda muri twebwe abarundi gushika dutangura kubona ikiri n'iciza. N'ubwa mbere amatora aba mu gihugu cy'u Burundi tukayaheza
tugaguma twibereye mu mahoro mu mutekano n'impore mu mitima yacu duhejeje gutora twese hamwe tugaguma mu bumwe tugaguma tunezerewe none ivyo twabigire tubibonaga yewe. Amatora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye kuwa 20 ukwezi guheze yatsinzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Ayo umukuru w'igihugu yatsinze ku bice 68% mu gihe umugambwe SNL utavuganwa n'ubutegetsi wakurikiye ufite ibice 24%. Umukuru akaba n'umukandida wabo Agathon Rwasa yavuze ko yibwe ariko ibirego yashikirije sentare yubahize bw'izwa nshingiro nta gaciro yabihaye. Mu Burundi ingingo y'iyo sentare ntiyungururizwa mu rundi rukiko na rumwe. Eroge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi zatangiye kwifashisha utudege tutagira abapilote mu kugenzura no gushishikariza abatuye umujyi wa Kamembe aho ni mu burengerazuba bw'igihugu kubahiriza gahunda ya guma mu rugo. Ni mu gihe akarere ka Rusizi ariko gakomeje kugaragaramo umubare munini w'abarwayi ba virusi ya corona mu Rwanda. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistokle Mutijima. Ubwo ni urusaku rw'ako kadege katagira umupilote utu tuzwi nka drone mu ndimi z'amahanga ruvanze n'ijwi ry'utambutse ubutumwa buhamagarira abaturage kubahiriza amabwiriza arebana na COVID-19. Kuva kuri wa gatandatu utwo tudege twongerewe mu buryo bukoreshwa hagenzurwa ko abatuye imirenge yashyizwe mu kato bubahiriza gahunda yo kuguma mu ngo. Nubwo bigaragara ko kuri iyi nshuro guma mu rugo yashyizwemo imbaraga zidasanzwe aha mu mujyi wa Kamembe, hari aho usanga abaturage mu dutsinda duto cyane mu makaritsiye yitaruye umuhanda munini. Bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi akavuga ko ubu buryo bwa drone bwashyiriweho kugenzura bene abo. Gahunda ni guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Itegeko cyangwa se amabwiriza nyakubahwa minisitiri haranditse ngo guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Ari niyo mpamvu drone iri kudufasha kugenda tumenya mu makaritsiye hirya no hino uko abantu bitwaye, kandi ubundi mu by'ukuri icyo tubwira abaturage ni uko umuntu agomba kuva mu gipangu cye, udafite igipangu akaguma muri saro. Ubundi ntabwo twifuza ko hagira umuturage urebana na mugenzi we mu gihe bataba mu rugo rumwe. Aba mu rugo rumwe bo basangiye gupfa no gukira, ariko abataba mu rugo rumwe ntabwo bemeye kurebana na mugenzi we mu maso mutaba mu rugo rumwe. Mu gihe ubwandu bwa COVID-19 bukomeza kwiyongera muri aka karere ka Rusizi, biragaragara ko uko iminsi ishira ariko hagenda hashyirwaho ingingo nshya zirebana no gukumira. Izo zirimo nko kuba kuri ubu serivisi z'ubucuruzi bujyanye n'ibiribwa muri iki gihe ziri mu zemewe, bene zo bategetswe kujya bafunga guhera isaa 9 z'igicamunsi. Abantu bose bagasabwa nibura ku isaha ya saa 10 z'umugoroba igera nta n'umwe ukigaragara mu muhanda. Ubirenzeho nawe agatabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano. Inzego z'ubutegetsi zigatanga integuza ko abafatwa barenga ku mabwiriza bagomba kwitega ibihano bikakaye. Ntabwo tuzihanganira umuntu n'umwe ushobora kwitwaza ko wenda atari kuri kaburimbo cyangwa atari ku muhanda munini ngo ajye kwica ayo mabwiriza. Dufite abantu turi gukorana bahagije, hari inzego z'umutekano, dufite urubyiruko rw'abakorerabushake ku buryo dushobora kubasha kugera ahantu hose. Aho tutabashobora kugeza ijisho, babonye ko drone iri kubidufasha. Rero abantu batumva amabwiriza turaza kubahana twihanukiriye, kandi amategeko arahari ahana abantu bose bigomeka ku mabwiriza cyangwa se umurongo leta bashyizeho. Kuba kigaragara mu mihanda yo muri za karitsiye ubona biganjemo abasanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwo ku muhanda n'abandi bakorera ihaho ry'uwo munsi, baravuga ko iguma mu rugo bumva impamvu zayo, ariko bashobora kugamburuzwa n'ikibazo cy'inzara haramutse hatabayeho inyunganizi ya leta. Cyane n'imibereho nyine ni ikibazo nyine kubera kuguma mu rugo umuntu atari gukora, ubona nyine ni ikibazo cy'inzara. Leta ni ukutuvuganira nyine ikadufasha kubera yuko ari ikibazo abaturage baturapfa n'inzara. Ubunganizi bwaturuka kuri leta kuko urumva twajya turya tuvuye mu nzu, ariko none ubu ngubu ntabwo turi gusohoka. Abapangayi benshi twebwe dukomoka muri Nyamasheke, abandi dukomoka za Kirambo, tugakomoka za Gikongoro, none zari tumere nabi nyine. Ubwo leta yagira uko ibigenza kuko ibintu bimeze nabi cyane hano muri Rusizi. Leta yacu n'umubyeyi yagira ikintu dufasha. Icyakora kuri iyi ngingo aho ubutegetsi buhagaze nuko gukumira icyorezo ari byo byibanze, ibindi bikaza nyuma. Kubo byaba ngombwa ko bagobokwa nabo bukizeza ko ibiribwa bitazabura. Ibyo kurya birahari. Urebye imirenge hafi y'akarere myinshi irimo igice cy'icyaro cy'ubuhinzi. Twejeje ibishyimbo, twejeje soya, twejeje ubunyobwa, ibigori bireze, umuceri mu Bugarama tugiye gusarura, ku buryo ntabwo dufite ubwoba bw'uko abantu bashobora kwicwa n'inzara. Imibare yo kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi gushize kwa gatanu ubwo hagaragaraga abantu 5 ba mbere banduye COVID-19 muri Rusizi, ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 muri aka karere burakabakaba mu bantu 40.
Abenshi muri abo bagaragaye mu mirenge ifite ibice binini by'umujyi wa Kamembe, ari naho bigaragara ko ingamba zakajijwe kurenza ahandi. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikomeje guhamagarira abanyamuryango basabwa kwishyura ubwisungane mu kwivuza kubwishyura hakiri kare kugira ngo bazabashe kwivuriza ku gihe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa. Batangiza ubu bukangurambaga bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza buzwi nka Mutuelle de Santé, ababishinzwe bumvikanisha nta shiti ko abanyamuryango bagombye kwishyura imisanzu hakiri kare kugira ngo babashe kwivuriza ku gihe. Imibare itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko mu mwaka ushize 2019-2020 abishyuye ubwisungane mu kwivuza bari ku mpuzandengo ya 79.6% mu gihugu hose. Ni imibare biboneka ko izamuka gake cyane ukurikije nuko 2018-2019 bari bishyuye bari kuri 78.5%. Ni mu gihe ubusanzwe intego y'ubutegetsi ari uko ubwisungane mu kwivuza bwagombye kuba bwishyurwa ku kigero c'100%. Ubutegetsi bukavuga ko nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma hari utishyura Mutuelle de Santé. Madame Ignatienne Nyirarukundo ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ashinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ndagira ngo mbasabe byumvikane, nta mpamvu yo kutishyura Mutuelle. Iyo ari yo yose yashakirwa igisubizo, nk'uko utakwiriye gutanywera amazi, nk'uko utareka guhumeka. Nibyumvikane ko ubwisungane mu kwivuza ari ubuzima, n'ibindi bishakishwe nyuma. Ariko ujya kugura iki, ujya kugura bya bindi nabanza yibaza atari ko se mfite Mutuelle bari yiza mbere y'ibindi byose, mbere yo kugira. Naho impamvu zo zirashakwa, zishobora no kwiyongera cyangwa zikagabanuka, ariko twumvikanye ko nta mpamvu n'imwe yagatumye utagira ubwishingizi mu kwivuza. Ubukangurambaga busaba abanyamuryango ba Mutuelle de Santé kwishyura hakiri kare butangiye nyuma y'igihe gito, ubutegetsi bufasha umwanzuro ko uzajya amara kwishyura azajya ahita yivuza atarinze gutegereza ukwezi. Ni ingingo abanyamuryango ba Mutuelle de Santé bashima, ariko nanone kubw'ibihe ngo hari aho bishobora kuzagora kubera ingaruka z'icyorezo COVID-19 ku mibereho y'abatari bake. Nitugira amahirwe tukabona kwishyura Mutuelle no mwaka ndeba bikomeye, ni byiza, nta kibazo. Biragoye nese kureba akazi kapfuye ntaho tuyakura. Urabona umuntu adaga yishyura akivuza hashize ukwezi, ugategereza nuko kwezi wishyuyemo ukarwara, bikaba ngombwa kujya muri prive ukishyura amafaranga, igihe ufata Mutuelle ikazanashira utivuza. Amafaranga kuyabona byo birose ntabwo byoroshye. Ntuntuza abantu 6 mu rugo, bashyize mu cyiciro cya kabiri nishyura 3 ariko nari kigerageza kuyabona. Kire byose ubwo bashyizeho iriya gahunda y'uko tuzajya twishyura Mutuelle ihita iboneka, n'utayishyuraga ahubwo nawe azajya yishyura kubera akurikije n'iyo gahunda nziza cyane washyizeho. Abanyamakuru babajije leta niba yiteguye gufasha abo bizagora kubera icyo cyorezo. Ivuga ko kuzagira bifasha kubona ubwisungane mu kwivuza kubera kugirwaho ingaruka na COVID-19 bizasaba ubushishozi bwinshi. Leta ikavuga ko abanyarwanda benshi bishoboye kandi ko ari n'abakozi. Kugeza ubu bamwe mu bakunze guseta ibirenge banga kwishyura ubwisungane mu kwivuza bavuga ko babiterwa na serivisi mbi zitangwa n'abashinzwe ubwo bwisungane. Aha twavuga nko kubana n'ubu ku ndwara zikomeye umunyamuryango wa Mutuelle de Santé abagomba kwirwariza. Bwana Regis Rugemanshuro kuri iki kigo RSSB gifite mu nshingano Mutuelle de Santé akavuga ko ibi bitekerezwaho ku mwaka ushize ndugataha. Ni ikibazo kiduhoza ku mutima, nta kintu kibabaza nko kubona umunyamuryango wishyuye agira ikibazo ugasanga kubera ubushobozi buke bwa Mutuelle ikirimo kwiyubaka, ugasanga ntango tubashije kubimufashamo. Turi mu biganiro, umwaka ukuje tureba ese ni iki twahindura kuri package, ukareba n'ibiciro ku isoko nanone by'imiti ikomeza izamuka, igiciro cyo gutanga serivisi nacyo kigenda kizamuka, amafaranga ya Mutuelle muzi ko ntarahinduka imyaka yose. So ibyo byose tubyigaho tukareba mu bushobozi bwinshi buhari ibyakorwa bigenda bihinduka. Mu minsi yashize nibwo ikigo RSSB cyatangaje ko gifite icyuho cya miliyari 20 z'amafaranga zagombye kuba zarishyuwe n'abanyamuryango ba Mutuelle. Hagakomeza kuzamuka impungenge za bamwe ko umusanzu wa Mutuelle de Santé ushobora kuzongerwa mu gihe n'uwari uriho utishyurwa uko bikwiye. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikoreshereze y'ingengo y'imari y'umwaka wa 2018-2019 ivuga ko kubera imikorere idahwitse hagati ya RSSB, Mutuelle de Santé na Minisiteri y'Ubuzima hari ibigo nderabuzima n'ibitaro bitishyuwe wagera kuri miliyari 2.600. Gusa RSSB yo yabwiye abanyamakuru ko bari bakigenzura ngo bamenye uko bakwishyuraho Mutuelle yagombaga kwishyura kandi ngo byararangiye.
kugeza abamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza barangana na 18% mu mwaka w'ibihumbi 2020-2021. Imibare byumvikana ko nayo ikiri hasi cyane. Nkibutsa ko mu cyiciro cya mbere yishyurirwa na leta, mu cya kabiri n'icya gatatu bakishyurira ibihumbi 3, mu gihe mu cyiciro cya kane bagomba kwishyurira ibihumbi 7. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryongereye ibiribwa riha impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Ni icyemezo cyashimishije zimwe mu mpunzi zirimo iziri mu nkambi ya Nduta. Ni inkuru tubaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovin muri Tanzania. Impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi nta munsi n'umwe kuva zihunze muri 2015 zari bwakabukanirizwe ibiribwa. Buri munsi zamira ku bugari bw'ibigori n'imboga zo gushaza gusa, bigatuma babayeho nabi cyane cyane abagwayi, abana hamwe n'abageze mu za bukuru. Inyuma hafi y'imyaka 5 impunzi zitanguye kuronswa umuceri buri muntu ibiro 4 ku kwezi mu ntumbero yo gukabukanya ubugari bwa buri munsi. Zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Nduta zahaye ikiganiro ry'I Amerika zivuga yuko zifite umunezero ntangere. Kweri ubu n'umunezero ntangere, abana bariginagura iyo bariye agaceri, ndetse natwe ko abavyeyi babo tukashima tukishima iyo abana bariye bakanezerwa natwe tukaryoherwa. Twari tumaze imyaka myinshi tutarya agaceri kubera kagoye gusuma, igiciro ni kinini, abana bakamira ku bugari bwonyene, buraho babuhaga bakanka kuburya bakumbuye agaceri ku buryo bari baramenyeye kugafungura mu Burundi. Tugashika ino turakabura ukungene tuza kurondera udufaranga ngo tujye turabaguraniriza. Turashimye turakengurutse kweri kubona UNR yiyumviriye kudukabira kaduha kagaceri. Muri iyo minsi yaheze byarakunda ko umuntu agenda inyuma y'ikamba akaja guca gahera, hanyuma yaza agashika agenda kugasuma. Mugabo ubu kuva bugari amasoko bakugara imipaka y'inkambi byarashitse, rero biragorana rwose ku ntumbero y'ubukene budasanzwe. None rero turashima ko UN yumvise amaborogo y'impunzi ego ku ntumbero yo guhindura imfungurwa. Bamwe bari bagwaye ingwara zitandukanye, barakunda kubura cyane aho twokorera amahera kugira tugure, ariko kuba twaburose twahaye kuba tubona yuko byari bikenewe mu buzima bwacu. Aho hambere twafungura ubugari bwishaza mu kubu kurupokera, baduhinduriye baduhaye no gaceri kamwe n'ubwo bugari nyene n'ibiharage abandi bwishaza. Yego cyane turashima kabisa. Mukahise kugira impunzi zikabukanye zarinda kujya inyuma y'inkambi guca ingero.